Uplovili ste u novu godinu i odredili vaše životne prioritete. Da biste ih ostvarili, osim predanog rada, mora da vas prati i ljubav kao visoka kategorija. Provedite dan zaljubljenih u velelepnom restoranu Damjanos uz najbolja jela koje će samo za vas spremati masterchef kuhar po vašem izboru. Zaplešite uz najbolje hitove romantičnih pjesama koje će izvoditi popularni akustik trio band. Program počinje u povečeriju i traje do kasno u noć. Opustite se i uveselite vašu ljepšu polovinu baš na Valentinovo, u mjestu koje ima dušu i koje će vam pružiti zabavu i snova. Vaš Damjanos misli na vas.